Tubaye ikaze yemwe twifurije kugubwa neza aho mudukurikira muherereye hose mu mpande z'isi zigiye zitandukanye. Tugiye kurebera hamwe amakuru agezweho ku rwego rwa politike mpuzamahanga. Amakuru yacu turaza kuyatangirira ku makuru ari kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amakuru afitanye isano n'u Rwanda muri rusange. Umutwe wa M23 wongeye guhamagarira leta ya Kinshasa kujya mu biganiro bigishoboka. M23 yongeye guhamagarira guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugana inzira y'ibiganiro bigishoboka bitaraba bibi cyane. Ndaza kukubwira ko Perezida Paul Kagame yaceje perezida mushya wa komisiyo ya EAO. Nanone kandi FARDC yongeye kubona guta ibikoresho bikomeye cyane ubwo umutwe wa 23 wafataga umujyi wa Bukavu. Ni ibikoresho byiganjemo nyine imbunda ndetse n'amasasu muri rusange, ni ibikoresho bya gisirikare. Perezida wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso aratangaza ko nta mpamvu nimwe yo gufatira u Rwanda ibihano kubera urwitwazo rw'intambara Repubulika ya Demokarasi ya Congo ihanganyemo n'umutwe wa M23. Ndaza gusoza kumbwira ko umutwe wa 23 wahamagariye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuyoboka inzira y'ibiganiro rwose byihuse bikiri mu maguru mashya bitarakomera. Uraza kunyemerera amakuru yacu tuze kuyatangirira kuri perezida wa Kinshasa Denis Sassou Nguesso watangaje amagambo akomeye cyane mu kiganiro yahaye televiziyo France 24 umutekano wo mu karere. Perezida Sassou Nguesso yatangaje ko ibihano mpuzamahanga Kongo ikomeje gusabira u Rwanda ntacyo byakemura, ahubwo ko ibiganiro hagati y'ibihugu byombi ari ingenzi cyane kugira ngo haboneke amahoro arambye kandi ko nyine Afrika ngo yihagije ngo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babane mu mahoro. Agira ati gusabira u Rwanda ibihano ni bimwe by'abafitanye amakimbirane, buri ruhande rukurura rwishyira, ariko ibiganiro nibyo bya mbere. Ntabwo ibihano ari umuti urambye ugukemura amakimbirane. Ntabwo mbona impamvu y'ibihano ku Rwanda, icy'ingenzi ni ugushaka igisubizo nyacyo. Naho ku kijyanye no kuba umuryango wa Afurika yunze ubumwe warananiwe gukemura ikibazo cya Kongo n'u Rwanda, akaba atari n'ubwa mbere uwo muryango unanirwa gukemura ibibazo by'ibihugu nk'uko binagaragara hirya no hino ku mugabane. Perezida Sassou Nguesso yatangaje ko n'ubundi ntawaza avuye ahandi ngo abikemure wenyine, uruhare rwa Afurika rwirengagijwe. Yanatanze urugero ku gihugu cya Libya ahamaze imyaka amakimbirane kandi abanyamahanga nyine hanze ya Afurika yabananiye kuyakemura kuko biganjemo uruhare rwa Afurika, bityo ko umuryango w'abibumbye umuryango w'ubumwe bw'Uburayi nta ruhare n'ubundi wagira ngo ikibazo cya Kongo n'u Rwanda gikemuke. Afurika idahawe ijambo. Yagize ati abanyafurika hari ibibazo byinshi nyine bagiye bikemurira, nubwo nta wakwanga uruhare rw'indi miryango y'ibihugu byinshi, ariko simbona dukwiye kwitabaza abandi kandi ikibazo ari icyacu. Ntabwo wakemura ikibazo cy'abanyafurika idahari. Asobanura ko ku kibazo cyashyuhije imitwe abakuru b'ibihugu nk'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afurika y'Epfo n'inshuti zabo ko intambara ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora guhinduka iy'akarere. Perezida Sassou Nguesso yasubije ko bitashoboka kuko mu buhanga n'ubunararibonye bw'abanyafurika iyo intambara itagera kuri iyo ntera, nyine ko iyo ntambara itagera kuri iyo ntera rwose. Ku kibazo cy'uko rero ibyagaragajwe ngo intambara zihoshe u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
bibane mu ibihugu byombi bibane mu mahoro. Perezida wa Angola ubu bivugwa ko yamaze kwikura mu buhuza hagati y'ibi bihugu. Perezida Sassou Nguesso yabwiye France 24 ko hari abandi baperezida ba Afurika bashobora gufata izo nshingano kandi bakagera ku muti urambye cyane, ko ubwo uhuza ku muti urambye cyane, ko ubwo buhuza nyine bwarimo n'ibindi bihugu nka Kenya. Perezida wa Congo Brazzaville yavuze ko guhura kwa Perezida Kagame ari ingenzi cyane mu gukemura ibibazo, mu gihe nyamara Perezida wa Congo Kinshasa agaragaza ubushake buke bwo kwitabira ibiganiro, dore ko n'inama rusange ya 38 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yanze kuyitabira, kandi azi neza ibibazo by'igihugu cye biri mu murongo w'ibyigwa. Perezida wa Congo Brazzaville asobanura ko kuba hari ibihugu 6 bya Afurika byafatiwe ibihano byo kuba bihagaritswe mu muryango yawo kubera guhirika ubutegetsi n'ibindi bibazo bya politike, bivuze ko uwo muryango utabaswe n'ibibazo by'urudaca, ahubwo guhana ibyo bihugu ari ugushimangira amahame y'umuryango no kwerekana ko ntawe ukwiye kuyigomekaho. Ni byinshi cyane biriho kugenda bitangazwa, ni inkuru tutagombaga kurenza ingohe, ariko amakuru acuraza kunyemerera mbabwire ko Madamu Jeannette Kagame yashimiye mugenzi we Fatima Mada Bio watorewe kuyobora umuryango w'abadamu b'abakuru b'ibihugu ugamije iterambere, Organisation of African First Ladies for Development. Ashimira na Dr. Ana Dias Lorenzo watorewe kuba umuyobozi wungirije. Madamu Jeannette Kagame kandi yabifurije ishya n'ihirwe mu mirimo mishya batorewe, ndetse abizeza gukorera bamwe kugira ngo bagere gukorera hamwe kugira ngo bagere ku ntego z'umuryango. Madamu Jeannette Kagame numwe mu bashinze uyu muryango w'abadamu b'abakuru b'ibihugu mu mwaka wa 2002, icyo gihe ukaba wari ugamije kurwanya sida. Organization of First Ladies Against HIV IDC Oyefula mu magambo ahinye. Kuva mu mwaka wa 2004 kugeza 2006 Madamu Jeannette Kagame yaje gutorerwa kuyobora, ndetse kugeza ubu n'umwe mu bagize komite nyobozi y'uwo muryango. Aya matora yabereye mu nteko rusange ya 29 y'uyu muryango, yabereye i Addis Ababa hariya mu gihugu cya Ethiopia. Amakuru yacu turaza kuyakomereza ku makuru afitanye isano n'urubuga demokarasi ya Congo nanone kandi n'umutwe wa 23. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC M23 magambo ahinye yamaganye guteza umutekano muke, ubwicanyi n'ubusahuzi byakozwe na FARDC, FNDB ubwo ni igisirikare cy'u Burundi na FDLR n'abafatanya bikorwa babo ubwo bari batatanye. Rivuga ko hafashwe umwanzuro wo guha ubutabazi abaturage bo mu mujyi wa Bukavu batereranywe n'ingabo z'ihuriro rya Kinshasa. Nkuko bigaragara mu itangazo bashyize ahagaragara ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare, AFC yavuze ko kuva mu gitondo cyo ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025 ingabo za M23 zirimo gukora kugira ngo umutekano w'abantu n'umutungo wabo mu mujyi ushimishe abaturage bose. Yakomeje igira iti ubwo umutwe wa 23 akomeje guruti twongeye gusaba ko habaho ibiganiro bitaziguye kandi bivuye mu mutima n'ubutegetsi bwa Kinshasa, hagamijwe gukemura intandaro y'amakimbirane no gushyiraho
amahoro arambuye mu gihugu cyacu. AFC na M23 irahamagarira ingufu za politike n'imibereho zose zirwanya ubutegetsi butemewe muri Kinshasa kwitabira urugamba rwemewe n'itegeko nshinga rwo kuzana impinduka zikomeye muri gahunda y'imiyoborere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. AFC ivuga ko FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bafatanya mu bugizi bwa nabi nibareka ibikorwa byabo bya gisirikare bidatanga umusaruro. Ibisabwa byo guhagarika imirwano bizahuzwa kugira ngo hagerwe ku mahoro arambye, imibanire myiza hamwe n'ituze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. AFC na M23 yibutsa ko ifite uburenganzira bwo kurengera abasivile, kurinda abaturage b'abasivile ndetse n'uturere twabohowe amarorerwa yo ariyo yose y'ubutegetsi bwa Kinshasa n'abafatanyabikorwa bawo. Reka nkubwire ko umutwe wa M23 wahamagariye ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuyoboka inzira y'ibiganiro. Ni ihuriro rya FC na M23 rikomeje kugaragaza ubushake bwo gukemura ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nzira zo kugirana ibiganiro na leta ya Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo nyuma yuko yigaruriye umujyi wa Goma, ukaba umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru, ndetse kuri ubu ikaba yamaze no kwigarurira Bukavu, nayo ikaba umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo, nyuma yuko ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025 uyu mutwe wigaruriye Bukavu wasabye ubutegetsi bwa Kinshasa rwose buyobowe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kuba bakwemera inzira y'ibiganiro kuko ariyo nzira yo gukemura ibibazo by'amakimbirane make. Mu itangazo yasohoye yagize ati AFC 23 iramenyesha umuryango mpuzamahanga ko kubera ikibazo cy'umutekano muke, kwica abaturage no gusahura bikorwa na FARDC, ingabo z'u Burundi, FNDB, FDLR nabo bafatanya, yemeje gufasha abaturage kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru. Igisirikare cyacu kiri kugerageza kugarura umutekano w'abaturage. Yakomeje iti turongera guhamagarira ibiganiro n'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo haganirwe impamvu muzi y'iki kibazo ngo amahoro yongere agaruke mu gihugu cyacu. Gusa nubwo M23 igaragaza ko ifite umuhate wo gukemura ikibazo mu nzira y'ibiganiro, ubutegetsi bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo bwo buvuga ko butazigera bujya mu biganiro na M23 n'umunsi wa rimwe. Bisa nkaho ubu butegetsi bwizeye gutabarwa cyangwa bukaba bufite ikindi kintu bwishingikirije. Umutwe wa M23 uvuga ko kandi mu gihe leta ya Kinshasa ikomeje kwinangira mu gukemura ikibazo mu nzira z'ibiganiro, bo bazakomeza barwane mpaka bageze i Kinshasa ndetse bakureho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kuri ubu bimwe mu bikorwa bikomeye M23 imaze gufata harimo ibibuga by'indege bya Goma na Kavumu, ibigo bya gisirikare, imipaka ihuza Kongo n'u Rwanda, inyubako za ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze kwigarurirwa n'umutwe wa M23 by'umwihariko mu duce uyu mutwe wamaze kugenda ufata uduce turi mu biganza bya M23. Reka mubwire ko Perezida Paul Kagame yashimiye umunyajibuti Mohamed Ali Yusuf watorewe kuba perezida wa Komisiyo y'Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe na Salima Marika Haddad watorewe kuba umwungiriza we. Ku munsi wo kuwa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo Mohamed Ali Yusuf w'imyaka 59 na Salima Marika batorewe ziriya nshingano. Mahamadou wari umaze igihe kirekire ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Djibouti yahigitse abarimo umunyakenya Raila Odinga bari bahanganye muri aya matora. Uyu mugabo rero nyuma yo gutorwa
mu byo yiyemeje harimo guteza imbere amahoro n'umutekano muri Afurika. Perezida Paul Kagame mu butumwa yanyujije ku rukuta rwe rwa X yashimiye Muhammad Ali kubwo kuba perezida mushya wa komisiyo y'umuryango wa EAU. Ati ndashimira perezida wacu mushya wa komisiyo y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe Muhammad Ali Yusuf wegukanye intsinzi mu tsinda ry'abandi banyacyubahiro bo muri Afurika y'Iburasirazuba bose bateye Afurika ishema. Yakomeje agira ati ndanashimira Serema Marika Dati kukuba yatorewe kuba vice perezida wa komisiyo ya EAU, bombi ndabifuriza intsinzi mu nshingano zabo. Umukuru w'igihugu yanashimiye umunyacadi Musa Faki Mohammed wari umaze igihe ayobora iriya komisiyo. Kagame yagaragaje ko Faki yagaragaje haba mu mvugo ndetse no mu bikorwa isezerano ry'ubumwe bwa Afurika. Perezida Paul Kagame yanzuye ko ubwitange bwa Faki mu kwimakaza amahoro n'iterambere byateje imbere ubufatanye bukomeye mu bihugu bigize Afurika, ashimangira ko asize umusingi w'ubumwe buvuguruye. Reka amakuru yacu nyakomeze nkubwira ko rwose naho bimwe mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye biha umutwe iyi nkuru, umutwe ukomeye cyane cyangwa se imitwe ikomeye cyane, aho bagize bati FARDC yongeye guha impano M23 i Bukavu. Nta yindi impano bavugaga, ni impano ngo y'ibikoresho. Uyu mutwe wa Prito igisirikare cya Kongo cyataye ibikoresho byinshi rwose byagiye bigaragara mu mafoto hari ku munsi wo ku cyumweru tariki ya 16 Gashyantare 2025 mu mujyi wa Bukavu, kandi abasirikare ba guverinoma ya Kongo bataye ibikoresho byinshi bya gisirikare birimo intwaro ndetse n'imyambaro ya FARDC irimo n'amakoti akingira amasasu azwi nka bulletproof vests mu cyongereza cyangwa se mu ndimi z'amahanga, ingofero za gisirikare, amasanduku abika amasasu, makompra, ibikoresho byinshi cyane rwose byatawe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo zahungaga umutwe wa 23 ukigera hara mu mujyi wa Bukavu. Nkuko nabikubwiye, umutwe wa 23 turatanga urasaba ibiganiro cyangwa se urahamagarira ibiganiro na leta ya Kinshasa. Mu gihe bitakunda uyu mutwe uraza gukomereza hariya i Kinshasa, dore ko bamwe mu basesengurira hafi politike bavuga ko kuba umujyi wa Bukavu wafasheho ni inzira yoroshye cyane, cyangwa se birorohereza umutwe wa 23 kuba wafata Kinshasa mu gihe Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atayoboka inzira y'ibiganiro. Ese umutwe wa 23 numara gufata Kinshasa urahita ushyiraho ubutegetsi bushya bw'igihugu? Ibi ngibi byose nibyo kwitegwa mu makuru yacu turibuze kugira tubibategura 5 kuri 5 tubibagezaho, nyuma yuko uyu mutwe ufashe ibigo bikomeye bivuga by'indege, ndetse ubu ngubu biravuga ko nuramukuramutse ufashe Kinshasa tayaroba wamaze no gufata ubutegetsi uraza gushyiraho ubuyobozi bushya, nyuma yuko nanone ni nyuma yo gufata umujyi wa Bukavu nabwo biravuga ko barahita bashyiraho ubuyobozi bw'umujyi wa Bukavu, nyuma yuko Goma yamaze kubifashwe ndetse yanatekanye nta rusaku rw'amasasu rucyumvikana muri umujyi wa Goma. Bamaze gushyiraho ubuyobozi bw'umujyi wa Goma, barasiga bamaze gushyiraho ubuyobozi bw'umujyi wa Bukavu, ubundi ngo badvance cyangwa se bavanse berekeza hariya i Kinshasa, ngo niyo gahunda hari ku mutwe wa M23. Reka twe dusubiza hanga tuzugukana n'amakuru ari buze kubagezweho. Turabashimiye cyane mwe twabanye, amahoro nakomeze kubana namwe. Astra Vista.